may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, ato yung tikat gatangam ato yo, Jevon. Agyaman naklaw na, frese ma. Ayon gayam, mabalin ka di ama alak ti cellphone number ti gayam mo. Ah? Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gangwana. Iso nga ipadas ko kung maateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Jevon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, frese ma. Saan ko nga ilibak day ta? Awan damutin iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no addaman plano na ang makirelasyon. Ibagamlat na nga rodan ti cellphone number na. Tas siya akong ti makaam nga agtekskin ko na. Mabiit lang nga rod ta isurat ko iti papel. Urayong biit. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Haydi, anak ko. Di yulatan ikaskaso, tatang. Ay, nawaw. Makadlawa ka. Lalaki ka dito umawawagin ka. Wen, tatang, ni Jivon akalugaran tayo. Idi kalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matlaang anapatig ti ibaga na kanyak, tatang. Awan mo't makagaputap no agsarita kami. Amagan mo't no kayat na dagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manan, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sa bagay, addakin ka na ita. Saan mo't amabalin ada kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka na ita, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay atatang tamaawatan na. Bayada kung ti utang ko ken ka, friend. Agyaman ako na, Heidi. Isupay nga igatang ko manin itilakok. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon ken ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Wala, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apang ented mo pa ilaang kan kwa na ti cellphone number ko? Wala, ta i-text na kakanunga rod. Di mo kanunga min replyan dagiti chat na ken ka. Sigurado nga ibaga naman nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado ken Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan ko na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam. Ibagam kan ko na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Oo na yun, day single ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Jevon, anak ka. Apay, anapudot ti ulam. Maasara kiti day single ma'am narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakdaka matam. Day Heidi Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumbatan ti awag ko narang. Ay katurayam mga nubi sila Di na nga rod sumbatan ti awag ko nanang. Idi pa'y kalman. Iso nga rod nga urayam, manakaw. Likliklikan naklakit di day babae. No ti panagriknam, katlikliklikan na ka. Ay katagsardin kan Sana mabali nanang. Mapanak iti ayan da intun bigat. Mabit lang. Hello. Si kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod dadarolan. Naimbaga bigat yo. Anya ti umay mo ibaga.
Adda ka din ni Heidi, tata. At damat, busy ang mga waawir iti anak na. Apay ka day. Kahit ko kumakasarita, no okay lang kada kayo. Anya ti masapul mo iti anak ko, Barok. Adda tinapatag akayat ko nga ibagakin ko, ana. Ay, subrak ka ah. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman naklaw na tata. Panawar ka pa ipi-8, Barok. Urayam ni Heidi, ta ibaon ko dito sa alas. Buntoy pa iti apok Heidi, anak ko. Apay ka di tatang, asino ti bisita yu aya? Ay, saan ko abisita day day? Ay nawaw, asino day di aya? Bisita maa ni Jivon. At nakano tinapatag nga ibagaanakin ka. Naa, apay nga imay paylaang dito'y balay? Sangwem, tapno maibagamot lang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Wano saan ka nga interesado. Ibagam iti personal, tapno am muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang? Normal lang ang masaktan di tao. Ngam tinapatag. Kit na ibagam ti pudno amarikrik-nam. Sa bagay, adda punto yu tatang. Nala, mutuyin ti apok. Takasaritam ti bisitam. Naimbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka, anya ti masapul mo? Imaya, takayat ko kumati agdahaton kan ka. Ay, kwa, Sapay la kumata umanugot ka. pasensya kan. Ngam awan ti planok ang makirelasyon ita. Anya? Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko, iso apasensya kan. Day tamat laang ti makagapo no apay asaan ko asungsung-batan ti awag mo. No kasta? Saan ka nga interesado kanyak? Saan, Jevon? Pasensya kan ngam awan ti namnamaam kanyak. Ay nawaw, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, adda itsuram, ngam jakpay kaya ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kat na ibagam ti pudno kinkwana. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao ken ka. Ba nag-adyak mat kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbang apakakonsensya amanak ko. Agyaman naklaunay atam awatan naktatang. Siyempre, nagdalanak mo ti kasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa, tatang. Jak kayat aguraan nak. Saan mo't siguro anak ko? Itikas di ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaungat kanyak, tatang. Di mo unay tagpanunaw tanak ko. Nabigla ang siguro ni Jibon itinsawang mo. Tinapatag, kat nasaya ti panakisaritam kenkwana. Kumusta nga'y? Nakasaritam ka di laeng ni Heidi. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta langam kat makita ka saan ka naragsak. Wala, takunamlan asino mo't dayja babae. Kunamlan asino akapipintasan. Anya timbaga na ken kaaya. Awan ka no tinamlamak kan ko nanang. Saan nga interesado ni Heidi kanyak? No kasta timbaga na ken ka. Diagsapol ka iti sabali. Sa bali nga ron tirik nakitikas dyan nga imbaga na nanang. Sa anak mo tapangit iti panagkunakan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay. No saan nakamot nga ay-ayaten ti may sa tao. Single mom lang arutan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw, sa nagaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mula ang ti ibabain mo iti kastangar aramidang manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na ken ka, friend. Agdaton ka no kanyak. Ket, anya ngay timbagam kenkwana. Imbagak ti pudno Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsong bat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti panakisaritam kenkwana. Saan ka mat siguro nga gungungot? Nasaya at mat, ti panakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok laang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Ket, apay mat ang makaungot ken kangay. Jakman amo iti day a tao, friend.
Guraan nakit din. Adto yun ti suklim, 50 pesos. Nagyaman aklaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko kat napan ka iti ayandahay di idi kalman. Napanak agbayso, kat masarak launay ti dayja single ma'am. Ay no, apay tigayim ko. Una ta nakaraarte man. Kunamla na sino kapipintasan. Anya? Isugayam apinanawan ti nakasikugkan ko ana. Tadhakas ti ugali na. Pwe! Nabasted ka lang, kastamot tanti isawang mo. Budno mat, saan mo't anapintas dayja haydi kat? No kastati kunam, di saan? Kumpormi mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo, no ipus ko ti kayat kung ipus iti Facebook. Ta Facebook ko dayja nanang. Ay nawaw, kasano nga'y numakita ni Heidi dayjay? Awan mo ti naganak. Awan ngagpaysutin naganam, ngamadlaw ni Heidi titakda kamatam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupus mo. Ngam saan mat nga raw, tapangrugyan mo ti saan apagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik namot dayja single ma'am Madlaw ang nga tulaw na ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudno mo tanang. Nagsasawat ko lamla na sino. Ay naanak ko, relax ka lang ka di nga main. Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am, kat kasta matan di aramidam. Gato nga. Sana may parbang nga idadanas mo ti padam at tao. Takas ka dakwada, saan ka mo, perfecto. Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan, ket madlaw asikaday jay. Una yun, dayja alalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na timang ipupos iti kasjay. Nagado dagiti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wen, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti inpupos na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang. Sa di numanin ti papanam. Iti ayan da Jivon, tatang. Nawo, anya tarami dami jay. Kasaritak ti awanan bain alalaki. Lay, anya tinaramid na atakis kin kaya. Nagado ti ipupos na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas da di alalaki. Nabastad laang, kumkumpurmimot tan tilawlawatan na. Kita amata maganon niya pa'y taramidin na kin kay jay. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ang maiparbang tikas dingar aramidin na? Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y mat anagawid na kaong. Anya tibagam kan kwa na aya. Ada na patag-apagsaritaan mi, Nana. Kumkumpurmimot nga minti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun, day tang anak yun, Nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tararamidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para kenkwa na nakaong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, Nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan Jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Heidi. Mabalin ka di asaan akong kumpurmi ti ipopus mo? Anyat ket mo sawen. Ado dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipopus mo a kontra kanya. Ket, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anaga ni jay kat. Awan nga agpayso. Ngam madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipopus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapankeng ka. Saan aga po tabinastod ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan di kabaelak nga aramidan.
Mas naawak, tawan mo tanti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda idi kalman. Ay nawaw, isumat lagayam ang nagsardangan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kasdi nga aramiden na. Sigurado at di na magustuhan ti aramidek kan kwa na. Isumat lagayam Nagbutang laki ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Syakmat ti mangipos kang kwa na. Ay, una yan dayjay a tao. Nabastad laang, kastamot ang taramiden na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wana, Nasaya at mat na naka-Ameriskan. kapilitan. Narigat mo't no iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang iposkan ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin nasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wen, amok day ta. Ay nawaw, ang mumulagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wen ata nasakit launay tinakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tanay. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas ta talaga ti biyag. Saan nga amin akayat tayo, kat kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di mo ton aramiden ti kasya, Ah? Saan kumamot dun Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pa nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Auntie Leticia! Antay! Umayak man! Nay, si ka magayam day ta, Kimberley ka anakan. Sobra ka. Saanan, antay? Nangyagak laang iti aros kaldo para kini apong. At to'y anti awatin nyo. Ay na. Agkapi ka pa'y asak baya pumanaw ka. Adda ginatang ko ang merienda. Hinton maminsan tulatan, antay. Sigurado ka. Wen, antay. Mapanak pa'y ngamin iti ayan ni Nana Marcia. Mapangkuala ang tinatang nga order ni tatang kengkwana. Ala, urayom nga ron ti malukong mo kaanakan. Ay nawaw, isubli yung tulatan. Ano mapang kayo ije balay, antay? Ni apong ngay gayam, jak mo makita. Adda iti silid na. Nakaturog manen. Agpakadaak nga rudan, antay. Ibagayo kang kwana, tamangan iti nasusustansya amakan. Wen kaanakan. Di ka madanagan. Taas asikaswan mi ni apong yaw. Ay nako, anya tar aramidan ni apong iti sirok ti manggananang. Jak man amo kan apong mo, Donald anak ka. Kasla na unag manan ti pampanunutan na. Wen nga raw. Namigat ka ti dayjan? Nalpasen, naggidan kami itay. Apay ngay nga takas jay.
Kasla naliday nanang. Awan ka dinadakdakamat na kada kayo. Awan mo, tanakaw. Kasarita yung man. Makapadanag mo ti kasjay. Ang mga no at dagayam ti rikrik na asan tayo nga mo. Ala, kasaritak to kalpasan ti panagdigos na. Okay nanang. Maturugak pa'y tagtrabaho ak manin no rabi. Ay katwan agin anak mo. Siya kung ti makaamukan apong mo. Niya po ngay nanang. Nakaturog manen, nabannog ka no nagtugtugaw. Kahit nakasarita yung kate. Sinalodsod yun no apay anak ulimag. Kailiw na ka no dagiti anak ken apo ko na. Hindi talang. Wen, ket na sa una, ano mabalin ket adda ko mamaangay arayon yon tayo. Tapno makumpleto tayo itaas si bibiyag pay ni apong yaw. Ay nawaw. Hindi talang gayam kat makapadanag ni apong. Unak lakit din o damot tinrikrik naan na dita. Kasi ti apo, awan mo't di anak ko. Mala, i-chat mo man iti group chat tayo. No kaano anawaya dagiti anak ken apo ko ni apong yaw. Ibagam akayat ni apong yaw nga adda maangay a reunion tayaw. O sige, kasta teramidak nanang. Planuan nyo maulaangan no kasanaw. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko kasinsin. At ka di masapol mo kasinsin minche. Kaadwan kadagiti kakasinsin tayo kat dito'y lugar mi ti kayat da pa kaangayan ti reunion tayo. Tibilin ni apong kat dito'y lugar may kuma. Adumat laang ti kasinsin tayo dito. Kung saan tayo ang magastusan unay no dito'y ti pakaangayan na kasinsin. Anya ti plano yo aya? Agluto tayo pa'y lang? Wan kuma kasinsin. Tapno makatipid tayo mutlaang Nagadayong arod dita. Dito'y balay ti pagnanaudan ni apong. Anya ti kayat yo. Ni apong tagbiyahe iti adayo. Sigurado nga ado ti saan nga umanugot itikas na ang plano yo. Ay nawaw. Apay kumamag. Tak no agluto tayo pa'y lang. Kat kaadwan kada kami dito kat busy iti trabaho mi. Ag-resort ken agpa-cater tayo latan. Tapno ma-enjoy tayo mo't Da kayon ti agad jazz. Wan ang amangan no. No anya ti panglakaan tayo, iso ti maaramid. Di man ngamin ipilit ti kayat yo. Gusto laing may tinaibaga ni kasinsin mo, Donald. Ay nawaw, narigat nga rod ti kasjay akapanunutan na tatang. Narigat mo't nga ibagbagam. No ag-resort tayo latan, nalaklaka, saan tayo amarigatan. Kan iso dati umay dito'y Win ngam kasta ti aramidin tayo. Sigurado adakil ti magastos tayo. Kat maikarigatan Kasano nga raw dagiti kabagyan tayo amarigrigat. Ay nawaw, apay asyak ti pangibagaan nyo itikas na tatang. Parikot damot tanday ta. Saan mo't amabalin nga agraman day ta abanag kat pagparikutan pa'y. Data ti jacket ken kaminchi. Napagsasaritaan min kadagiti kakasinsin ko ti may papan iti day to abanag tatang. Para kin apong nyo day tariyon yon. Nuan niya ti kayat na. Iso ti masuraw. Ken numano ti budget akabailan ti amin. Iso ti maanusan. San nyo nga ipilit ti kayat yaw? Tama nga no awan ti mapan. Nakaawag ka mat kasinsen. At na patag nga ibagakan ka, Kimberly. Anya day jay kasinsen. Nakasaritam ka din ni kasinsin Donald. Saan pa'y kasinsen? Apay ka day? Tadda saan mi nagkinaawatan. Ay nawaw. Anya ti di yung nagkinaawatan aya. Di kayat da ngamin kat di ta lugar yu amaangay ti reunion a request ni Apong. Kat, Adu mo ilang dagiti kabagyan tayo, akayat da dito'y lugar milaangan. Agresor tayo kumatap no saan anarigan. ay kwa kasinsen. No para kanyak, suruton tay latan ano anya ti imbaga ni Apong. Wano dagiti aante kan aangkal tayo. Nagriga nga rod no di ta lugar yu ti pakaangayan na. Nagadayo. Wan, ngam iti ayan mat da kasinsin Donald ti pagnanaudan ni Apong. Isukit din ti agbiyahe iti adayaw. Kasjay mo gayam ti plano da. Kasasadot ti makiriunyon mo asjay laang kasinsen. Wan nga rod. Jakman amo dagiti daduma akabagyan tayo. Kaya't dati bongga ariyon yun, kat saan mat nga amin, kat kabailan na ti agbayad iti dakkel agatad. Dayta ti dida panunutan kasinsen.
Tilaang bagita ti pampanunutan da. Hay, awan lat amok iti dayta ariyon yun. Ang mga no agbalinkit di ariyon yun, dagiti paramag. Dayta pa iti may sa akagurgurak kasinsin. Ang mga numaurnong tayo, kat addamanin dagiti kabagyan nga agpipin na sikat. Ngam no siyak, saan akon amapan? Ay nawa, no saan tayo nga mapan? Sigurado nga adda ti maibagada. Ninanang latan ti ibaon ko. Di bali ata kanayon matasarong karak ni apong ije balayo. Ure awan ti riyon yun, kat pasyarak latta. Wan mo't kidi ha, oray siyak. Agdwa-dwa ak mo't laang no dumaraayak nga taon no saan. Makabula na yung tinapalabas, ipon nagsasaritaan niyaw nga da maangay ariyon yun tayaw. Matuloy ka di pa'y dayjay anak kaw. Kapilitan at tatang, apay kit dinasaan. Mangan mo saan nga umay dagiti kasinsin yaw? No di da umay, matuloy latta ti reyon yun tayo. Tinapatag kat adda ni apong. Na-i-reserve ko matlangan ti resort apakaangayan ti reyon yun tayo. Kay, adda tinagbayad. Adamot, ngam narigat amasingir ti daduma. No pay kasta, okay lang. Dagiti laang matmayat nga agbayad ti imbitado. No adda saan nga agbayad, kat napuskol pay lang ti rupa nang agpakita. Singirin minton kadaan tinura ijay. Ay nawaw, anya mo't klase ti reunion day tangay. Basta kas jay tatang. Anya. Ay nawaw, apay mo't adi ka nagpulis ngay Donald anak ka. Itulod kailangan kinapong iti terminal nanang. Anya, ni Kimberly akasinsin mo ngay, saan mo't amapan? Agbada kami amasadot adumaray nanang. Da kayo laang timapan. Ay nawaw, sigurado nga da maibaga dagiti kabagyan tayo no saan kayo amapan. Anya ko maitangay nanang. Sigurado ariyon yun mo't laang dagiti paramag dayta ariyon yun. Ah, anyat ko nam. No anya tinangagyaw, isuday jayo nanang. Para magkunkunamag. Pagsapatusan nyo kit din ni apong, tagrubat tayo. Ay, makaparurud mo't daya akasinsin. Ni antisimang, may samot akong sintidor. Apay, anya tinagaapaan nyo aya. Ipilit na nga rod nagbayad ka no iti contribution na. Kat awan mo't nga rod tinaawat ko. Mangan nawan ti kwartana. Noawan kwartana, saan lata ko man ngimay? Ay, saan ada saya ati kasta kapanunutan anak kaw. Ay ungaya, anya dyan nadamag kung ipaspasikat mo kano itay ti trabaho. Ikumkumparam ka no ba ti trabaho iti kasinsin mo? Ti kasinsin ko a security guard, tatang. Naurnong tayo dito, oy, takayat ni apong yaw. Nga dati maangay ariyon yun tayaw. Saan kat atap na agpipinasikat tayaw? Nangruna tilugan kinbalay ahul-hulugam, iparamag mo pa imay. Ay natatang, awan dakas na no istorya kadakwada, takukwak mo't dayjay. Kan may sa, ni Auntie Emma ti mo na. Nagistorya akmat tapno di da panunutan akaasi Na yung tikas to ya klase ti reunion. Reunion mo't gayam nagiti paramag. Addamanen kabagyan tayo asaan nagkinaawatan itay Manong Gabriel. Kasanaw, kitunggal maysa. Ipagarup na nga iso ti kalalaingan, ken kangatuan. Day tangarog. Ewan ti sir-sirbi ti reunion no kastoy lang. Un nga rod, imbes ma-enjoy tayo, saan taagan anawa tayo muteng. Day tangarod kay, nagbalinmit na reunion nagiti paramag. Iso ditirik na ni nanang itay, tagsisinong ba da kidain. Narigat ba't ngamin tagsasaw? Tanood na may baga, kada tao pa'y tagbalin adakes. Iso asya, agul uli makaklaangan manong. Di balay, agawid tayo mailaangan intumbi ka. Oh, nanang, kumusta nga iti reunion nyo? Ay, nagaapa damag. Ah, anya ti ko na yun nanang? Nagaapa kayo? Iso dalaang sa anak mo't anak apa. Ay nawa, apay ka numay. Wen tatunggal may sakit ipagarup na nga iso ti kalalaingan ken kangangatuan. Ay, naimbaglagan. Tasan kami anapan ken kasinsin Kimberly. Awan mo't laang serserbi ti reunion. Sayang laang ti gastos ken oras.
Madipay kit di atirik na ni apong yu iti kasjay anapasamak. Kasanumat ngamin nanang, nagaduti paramag akabagyan. Ipilit da pa iti kayat da. Inton sumarunaw, uray awanen ti agre-reunion no kasjay laeng. Umay dalatan sa rungkaran ni nanang dito'y balay. Ti istorya ni nanang kanya kat nagaapa da kano kasinsin. Puno da ita kasinsin. Husto laang ti desisyon taasaan anapan. Hindi agplan-plano tayo pa ilaang ngamin kat ipilit mo ti daddo mati kayat da. Tagayam sa bali ti panggapda. Nakunampay kasinsin. Kayat da laang gaam tagpasikat. Amo ni apong tinapasamak? Huwag kasinsin. Nakita na kano, iso amadi tirik nana. Anya ti reaksyon na ngay. Inton sumaruno, kat oray awan kanon ti reunion kasinsin. Anya lakit di mo ngamin dagita akabagyan tayo. Tila ang mabagida ti pampanunutan da. Adda ko mamanen reunion tayo no baro atawon tatang. Da kayo no kayat yaw. Kayat mi kadaan tinora. Da katat ti mayat amapan. Adda mo't siguro. Dagiti paadamanin aparamag. Ni tatang. Da kayaw ti makamoy ti daytariyon yaw. Tarutsak. Da kayat ti makibiyang. Da kayat ti agsasaw. No makawaya kayo, umay kayo dito'y balay, ta dito'y tayong agbaro atawon kasinsin. Kasla reunion matlaan. Pasensyakan kasinsin menche. Ngam alanganan ang makaumayak. Adamo ngamin trabaho. Kasta ka de? Wan. Ni ante ngay nga ta. Alanganan mo laang dayjay ta busy iti garden na. Kasta gayam. Ipadas mulatan akong takan ti daddo maakakabagyan tayo. Amang ano adakadakwada ti mayad ang makibaro atawan dita. Wanin na, kasinsin. No kasta, saan kayo mat nga umay, Auntie Leticia? Wana, tadamot plano mi ditaw. Ni kasinsin Donald ngay nga ta, ante. Ay, busy mo lang ti kasinsin mo. Busy kayo mat amin nun. Agkikin na awatan tay latan Ni kasinsin mo Kimberly ngay. Di mo impadas ngay nawagan. Inawagak ngam alanganin mo lang ante. Una yun ti kastoy. Sapay adda ko manapintas a planok. Mawatan tayo kumatitunggal maysa, kaanakan. Anya ngay nga road. Sige ante, agpakada akon, tani Auntie Elsie man mo ti awagak. Bareng makaumayda. Nanang, ang sino timawag? Ni kasinsin mo menche anak ko. Ay nawaw. Apay ka numanay? No kayat tayo kat agbaro atawon tayo kano iti ayanda. Kasla reunion tayo kano laengen nga kakabagyan. Reunion manin dagiti paramag day tananang. Iso ang nagrasunak itay. Imbagak nga damot plano tayo. Narigat ti agan anawan no agaapa da ijay. Ay, nakunayo pa'y nanang. Gumatang tayo langan iti iluto tayo mutla dito'y balay. Nasaysaya at pay anak ko. Awan pagdanagan tayo. Pudno launay day ta, nanang. Dante Emma, Auntie Nora, Auntie Elsie, kandagiti anak dalaang timayat nga umay tatang. Jay daduma kat di da kayat. Ay nawaw. No di da kayat. Awan ti maramidam. Saan may nga mabalin aguyodam ida? Makapasar. Sayang ti ado a plano. Natro malakit di dagita. Iso akasta. Ay na. Ti reunion nga men. Kit oras. Tapno agkikinumusta tayo. Saan ka tatapno agpipinasikat ka na agaapa tayo? Kaisoma nga min tatang. Iso may nga mintatang. Kaya no sa balo mo tararamidan niyo. No da ti reunion. Dagiti sa nikwa. Kin trabaho yaw. Tisang ka istorya yaw. Uray saan da mo tasal salud-sudeng. Naimbag pa'y daan tinura kin Auntie Elsie. Siyempre, nagpapada kayo kadanteng para magmat na kita tao. Anya? Nakaran ka matan iti sakit da. Saan ngamin anasaya at ada tayo ti mangipanakkel iti bagbagi tayo, anak ko. Urayan tayo asabali a tao ti agsaw para kada tayo. Nawatam? Ay, nawaw! Di reunion kat
aldaw ti panagkikinumusta ken panagkaykaysa dagiti agkakapamilya. Saan nga aldaw ti panagaapa ken panagpipinasikat. Pagtalinaadan tayo nga rod kuma ti ayat ken kapya. Tapno na pintas ti linangan ti agkakapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agodong kami kinmari ispi italakay. Anya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukas nga raw, si kapayla ang ti pangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagijay kat. Ha? Kasta ka day? Adto'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti istor. Di mo panpanawan asaan nakakandadaw. Amumot nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay Mari Ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya Maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti first trip ita Maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen ti last trip. Adapay doa nga oras ta Maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo tata. Ah, naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Inyo tigatangam. Adalo yo tata. Adapay, manuaya. Sa nga gasot ko matata. I-type mo nga rudin tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ta. Na-type ko, tata. Regular 100 niya. Tata. At itibayad ko. Ay, nawa. Uray, saan mo nabayaran, basang? Ha? Yan tangay siksi. Kan napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wayne, basta di mo ibagbagay ti sa bala. Sekreto talaga nga doon na ito, ya. Okay, tata. Sekreto tala ang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalakakapaya ka sarsarita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Ano usam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti istor? Ada ka di mo lang gimatang. Ada, Adaw, medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang dagita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't ko lang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti istor. Ay, nawa. Awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday.
Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak ko. Anya timbaga na. I-deliver da kanu ti bagas nga order ko. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laeng at ada parikot anak ko. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay apagbayad ko iti supplier? No ada kwartam dita, pautangan nak kumapay anak ko. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige. Ikan kayo iti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na, agyaman naklaunay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumutin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok na kita maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen maray, ngimmi na tanangin na matikrodo ita. Kimurang ki di ti kwartak, iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw, aksyonan kumamatan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kastoy a klase ti bagas, Maray. 1,400 day tamaray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak ko. Jak kayat kag ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiri pembasang? Ay, nawaw! Adda kayo matgayam di Nanalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita engka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayon Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre no ni Nanalinda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pa'y 250 ti may sa kilaw. Anya ti kaya mau, legs win wings. Wings latan, Nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya timbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kung nga ron, nanang. Matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak magbiyahe. Anya, Agbatak latan, tapno ada timang banta dito istaw. Mapantayo kiti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin na timakaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no da pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, tistor tayaw, si katima kaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam anaimbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? No may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na uncle sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Sika mo lang, Josel. Nakita nga adagayang bagas alako yo, Tata. Da, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito. Manuti kwartam di taya.
800 lang, tata. Sige, mabalinin dito 800 basang. Sigurado kayo, tata? Wayne, di bali ata napintas kinseksi ka, mate. Ni tata talaga, bulero. No, di bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, tata. Ayan nga minan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, tata. Medyo adayo gayam. Sige, itulod ko ti bagas, iti balayaw. Mangrikipak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo, basang. Sa dino tinagapwam Castro. Iti Ayanda Josel, Marek. Ay nawaw. Anya nga'y tinaramid mo iti Ayanda Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Marek. Na, apay nga intulod mo pailaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingin ko na, Marek. Ay nawaw. No sexy abalasang, kaya't na ti tumulong. Ngam idi siyak tinagpatulong kan kwa na. Di na pulos kayat. Uto-uto gayam da ito alakay. Anyati ko na, Marek. Ay adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Asino ti uto-uto? Ay kwa. Ay, kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo, bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga kakapsat. Kandag iti aga-abirat. Si kalaang ti awan. Ay, kasta ya. Kasanaw, di mo ngamin kaya ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog, bakit? Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba, atan alpas mitay. Bumawi aktulatan no sumarunaw. Dito lang tinaurnong a koleksyon, kastraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday ito laang. Apay ka din, bakit? Di ko ram kanya kat ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mo ten ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrem iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak arim-rimwar, di awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas tuy lang ti sils mo. Kurang daytaw eh. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, maray. Anya ti maipapanken lakay ko maray. Tinangag ko apag sasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kano nilakay mo. Oto-oto. Wen tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay amaray. Isu maglagayam at tunggal isu ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa ama kagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasang ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagayam ang dagiti lako yaw maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na, bakit? Wala tawanan kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dagis nga rarabitak, bakit? Tikunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 6 city customer. Ilibrim tila ko tayaw. Di ka pampanunot kastraw. Bakit? Si kagayam timang bankrupt iti dayta asari-sari store. Anday ka. Hindi nakalabigusan na kaslaubing. Bakit? Nakababayin ka nagiti lumablabas. Singi raw, no asino man dagita nga indibli-bride. Bakit mo kababayin? Singi ram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga.
Anyat nagapaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawan nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tila ko tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No siksikan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam day tang aramid ti amam. Nay, dakas tikas tang aramid na nanang. Day tang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti day tang amam. Isumat ten ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man nagitiin libre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana. Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramida nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak ta agsingirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted ko king ka. Ay nawaw, intedyo sa itan, singiran nyo malaganya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mati nagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar mo ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Isupay lang tinaurnong bakit? Di ka madanagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotin libre aya. Aduda bakit? May salitan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko dahi jay bakit? Singiram dagiti aguldigar. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam sikat ti pagtalawag, kastraw. Titakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita. Nakaungatin ni nanang kada kayo tatang. Diyak may impagaraw pamamuan ni nanang mo ti maipapaniti dahi jay abanag anak ko. Biddo, ti kasi hinaramid yaw tatang. Siyak pa yan nagparikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise! Ay nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, adaragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Fiestada dita kabangibang a barangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay nawaw, anya kumapay ngay, mapantamot agbuya At the program da ya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramatan ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga rot ang mapanta? Ita kumang malumutan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta, nukastati ko lang.
Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na yung ti ayan ti atensyon mo. Dagasin naktungaro ti Jem Palaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Una na loling. Invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita. Una na. Nilakay ko. Apay ka di. Ay na. Talaga anak kalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana? Ay, ti ko nak. Nasaya at mood no adda akamyo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deryaw. Mala panawan kapay. Mapanak iti ayan tigayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't daytoy abakit ah. Iti kasdi ato no ti nakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kita ti babae anak ka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Amangan mo't no adda basol mo ken kuana. Ay no, anya kumahangod nga. Saan kuntupay ng amuray dyan babae? Amangan mo't no ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit ata gumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanan amang sapulkan ka. Umasitag mo dun ti babae kanyak. Anya nga ta si bagana ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak, ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino ka mo't? Nagturod ka mo nga iskandalo dito, kat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, addamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaan kin ka tag iskandalo nga awan makagapuha. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amang ano mairaman pa, no agsawa kiti dakas kontra ken ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya? Negosyante anak katangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo amo, no anya ti kabaalak nga arami din kang ka. Kan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na Agnes aya. Kasladi kag pampanunot. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agis kang talo ka pailaan. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan magdakas nga narami dagan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw. Dakas tang aramid, friend. No adda kwartam. At damot kwarta kung kulang pa injay. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno amuda ati pagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot tindi anti paray good friend. Ay, di nakisuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapulyo aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang tinaramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Saan nagaputad da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bagida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall dyan nila kay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakas dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga binakasadjay da dya tao. Ag iskandalo kit din. Un nga ron,
At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa din ti sausawang na. But nganak pa lang man. Iso nga agsasarita tayo ijay barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikak day dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak ti nakaapak. Iti kastakit at pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino ti nag-aapa? Ti may sa abisita kin ni Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanuman. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang adda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan, nadala ang di na nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da Johnny. Iso dayta, makarkar mamutun. Saan mo't analastog ni Johnny? Apal mula kiti dayta, luleng, bakit? Naibaglaang ang tanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipaay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kwa na. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kung na di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Di ko na kat nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit? Iso matlagayam akas deti na ibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang maggayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. Na, apay nga isakit mo launay day di adyane. Ngo asino ti husto, iso ti makampian. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di adyane. Ti ibagam kitde, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng. Ang mga nudag iti kamaling istoryan pa iti pakay di mandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niyan. Kumkumpurmi pa yung tisawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumati agpakumbaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka ang kasarsarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamit ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luling. May sakanumot asumanaong. Dahitang aron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod dadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay.
Addan to aldaw dagita atat taong. Namok lang nga kasto iti mapasama. Sa anak latta ko man anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang amang pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbutngak ngay? No adda ti kwartada, adamot kwartak, kabaalak met ti mangala iti abogado. Kay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siyak mo ti matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay, na wow! Kinaswanda mo't gaya man dayjay nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, apay akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan mat? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latta na pakaragsakam launay ti pan nakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikatin na ibabayin? Saan asikatin na trauma? Saan asikatin dadanas da diyang iskandalosa asupsoportaram? Naa. Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Hostulaang tinaramid ni Jane. Tapno agnakam dagiti kakasta klas iti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay, nawang. Anya ti pagdanaga, Agnes. Kasla maabak kak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga may balog ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kulak man no natured ka. Natured ka nagsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amoyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? Ha? Amok anakita yu tinapasama kiti dayjeng aldaw. Ay, kwa. Ket amok nga amoyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo nana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak meten ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayon. Di yun nayunan ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yu kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay, agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalakag nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di ka agtal na, Saktikal kalabanaw, Oras si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardeng ka. Di ka nga agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasamak. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadagsan ti basol ko keng ka. Kat? Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isaw-sawang ko keng ka. Amom ka di ti epekto ti kasdingen aramid mo. Amok dayta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kat agnakam da,
kentap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng a madusa, kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kan kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya ak. Ora agpasinsya ka, nasakitan ng tirik nana. Kan maysa, italaang agpasinsya ka. Una yun aya. Noan niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abidot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas a mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta awan ti rumso a parikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagwinaswas kayo mo't gaya man kini Cheska, Rex ading ko. Una, tas silo sa launay dayjay a babae manang. Anya? Day tatipod no manang. Tunggal at da makita na kat iso kan kuana. Apaan nakpa eh. Hay, narigat lakit diti maadan iti nobya akasta ading ko. Naku nampay manang. Ang sa nabali tagwapo ka mo tading ko. Sigurado nga ado mo ti aggustukan ka. Ay nawa, sigod mo't manang Ado ti kalugaran tayo nga single. Napipintas da pa ngamit ti dayjay Cheska. Ay wan amana. Agbiro kak to, itinobya napimpintas ng iti dayja, Cheska. Ay kawan iparupam ken ko na saan lang nga iso ti babae dito'y lubong. Asino man ang tiluklok kon dita, Rex? Nay, da kayo magayam day tatatang. Talaga ka di nga awan pagbaliwam. Ha? Anyat kahit sa wantana. Tung palbiyag ka di akasta ka? Awan ti planong para iti masakbayam? Nasing putak mo tata. Apay akasta ti pa nagsasawyo kanya. Uray di mo aklunay. Amuklatan a babaero ka. Kas tamit lang ti magbaga iti kalugaran tayo. Babaero? Saan mo tatang? Talaga lang ngamin anasing pet kung napigsa ti karisma to'y putot yo. Iso anagado ti babae nga umas asidag kanyak. Ti ko nam kanyak, agtaray ka nga sketcherman diti lugar tayo. Kasta ngagpeso taramidak tatang. No kasta nga raw, agbalin ka kumaapagwadan anak kaw. Di kagbalin apangas ken babae raw. Saan at trope dagiti babae? Itadawn mula ang tibagay iti kastangar aramidan. Siga magayam data viole. Ha? Si Mexican pimintas ka. Agtal na ka man si Rex. Hingam, apay adi mo i-accept ti friend request ko Saan mo pa i-replyan dagiti chat ko ken ka? Gaput, ada respetok iti nobyok. Mabalin lata, ano kayat mo? Di bale, talong distance kayo ken Oliver. Ay ayatok ni Oliver anya. Siyaklatan, di pakirelasyonan. Tas asidigak ken ka. Uray anya pa iti aramidem kan ibagbagam dita. Saan ko nga isukat ni Oliver itikas kang ka. Gwapo ka na singsing petak ngam itinobyong. Nakita kong tinobyong iti personal niya. Amin langan na babae dito'y lugar tayo kat biktima Kasta aya ti aspiring public official.
Awan respeto na iti bagina kan itipada na atao. Anya timbaga ni Rex ken ka, Bulay. Nakita akin nasarita na kakay. Papansin day di alalaki nana. Ay, nawaw. Hey, anya timbaga na aya. Kaya't na makirelasyon na kwa na nana. Kasano ko makadadamutin boyfriend mo? At damat nga minin nana. Agberbirok lang day di Rex iti biktimaan na. Ipagarup na siguro nga amin a babae diti lugar tayo kat ag gusto ken kwa na. Ay na, agan anad ka iti dayjay Rex nakaw. Babairo dayjay. Ni Jessica ka nakak tinangibaga. Uray saan nyo nga ibaga, amo ko nana. Ti ipagarup siguro day di Rex kat kursunada ti amin. Iso ang nagturad mo't nga agpapansin. Nanakang kuman, talakay mutay nakaw. Nangato launay ngamin ti panakita na iti bagina. Naimbaglaangan ata nakiwin naswas ni Cheska kankwana. Ay, wala, nakananos mo ti kaanak kak iti nasurok ang makatawain. No saan pa yung agbalbaliw day di Rex? Kaasila ang ti maasawa na. Ay, pudno launay tanakunam nakaw. Pangas lang arudan, babaero pa'y manay. Busy ka di? Sakto lang manang. Aday bagat. Kumusta aglaang dagiti requirements mo? Di mo't agtaray ka kas SK chairman dito'y lugar tayo. Nalpasa na manang. Naipasam nga rudan. Wing. Ay ka, mayat aading ko. Sigurado nga amom ti aramidam. Ta SK kagawad kamot ita. At the background mo no maipapan iti kasta abambanag. Amom ton ti aramidam. Siyempre mo tama na. Ikampanyanak to ha. Ay, uray saan mo ngay baka? Tulungan ka lata. Kabsat ka nga ron. No mga baka, siguradong adag babawi manang. Ay, sigurado na itan ading ko Sinayang da ka mo ngaming. Si kamanan, ipagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay no, apay ka no tatang? Heh, Jack amo keng ka Rex. Lawlawagan nyo tapno maawatak mo tatang. Ang istorya dagiti babae, ngay message mo dito story tay. Anya? Amaw, nuan niya ti kunada. Babaero kun pangas ka kalaw. Maawatak itan. No apay anao manichis kakin ka. Sino tinang ibaga apangaskin babaero ak tatang? Saan ay namasapol amamwam na sinaw? Ibagayo na sino? Tagsarita kami man itinalapat tatang. Basta da. Di mo amwan na sinaw. Saan ang may parbang ti kasta anak kao? Makuntinto ka kumamait iti maysa. Ay na, talaga babaero dayto a tao. Asino ti babaero kasinsin Jackie? Dayjay Rex Ay nawaw, anya ti inaramid na kang kaya. Nag-message kanya kat kursunada na kano kasinsin. At dayta ni kita am ti chat na kanya. Gatel day ta lalaki. Adu tayon anang ibagaan na iti kasta. Ay na, sabali at talaga ti panawan ita kasinsin. I-block mo kit di mat daytan kasinsin. Gatel alalaki. Ay talagang i-block ko kasinsin. Agtaray nga iski chairman dito'y lugar tayo kat kastamot ti aramid na. Saan na abagay ti agbalin nga iski chairman kasinsin. Ugali na paylaang katawanan. Ipagarup na ngamin kat nga amin ababae kat aggusto ken kuana. No mga bakda ito, awan lat amukon. Sigurado adumakkel ti ulo na. No di kat agraramanday ta lalaki Babaero jay ex ni Cheska akaanakan nyo na nabebang. Ha? Ni Rex manay? Wala na. Nagchat nga rod kanyak itay. Dagulit day jay lalaki. Na? Anya, ti bagbaganakin ka? Kursunada na ka no? Nay, kasta mo ilaang ti inbaganakin ni Biuli akasinsin mo. Ay na, apay nga tanga at dadagiti lalaki akas jay tigalad na nana. Amok pa'y man nakaw. Agtaray ka no pa'y mo, eski chairman da dya Rex. Itapay laang kat alanganan na nana. Ha? Kasano kumaamangabak ti pangas a babaero?
Saan abagay ni Rex ti agbalin a public official ta saan mat nga rod a pagwada, nana? Ay, Mildred, bagpagaam, Jacob Satmo. Apay ni Rex na nabebang? Babaero kan pangas dayjay akabsat mo. Ay nawaw, ada ka didakas nga naramid na kada kayo? Ex da kayo kadi? Ay, saan mo't kit day? Oh, matlagayam. Apay nga ibagayo ang babaero Jacob Sat ko. Taiso, ti pagsasaritaan dagiti babbalasang, nukasta nga umay da gumatang dito'y istorkaw. Ay, sana maliklikan dayta. Ngamin, karismatik ti kabsat ko. Napigsa ti karisma na. Iso dayjay, adumaten ti agkursunada ken kwa na. Nga mawa mo agbayag a babae ken kwa na, Mildred. Talukluk wenda ngamin. Jeda duma, kas kinitches ka, akaanakan nyo. Sobra, ti kinasilosa na. Iso nga, i-break ida ti kabsat ko. Anya! Kasta timbaga day dya, bebangkin ka mana? Wena din ko. Abay ko mga ibaga na babaero Kahit saan kumot nga ex day dya bakit? Amok pa'y man iti dayjay apakot. Amangan mo ano? Amangan no, anya. Amangan no aging gaita. Kadida maaklon nga awan kaming kinches ka. Ay, nalabit kasta ading ko. Nasakit-lakit di tinakam dayjay. Iso asikamot ten ati dadaulin da. Ipamaysa tayo kit diti atensyon tayo iti panagkandidatok manang. Iti kasta, kat sigurado ang mga bakak. Nadamag da siguro nga agtarayak kas eski chairman. Iso akas tamanan di pa nagsasauda. Talaga gayam akayat dayjay Rex ti agbalin nga iski chairman. Wen nga rod. Hipilit na, kat saan namat abagay ti agbalin nga opisyal. Dayta nga rod, nangato ti arapaap na, kat no nakalaslas tog dayjay a lalaki. Ay launay nagmayat atong paan. Una yung tatungpaan kasinsin. Katwan mat, Asino ti kalaban na aya? nilemwel kanumat. Duadala ang aglaban kas iski chairman dito'y lugar tayo? Wen kasinsin, duadalaang. Ay, no siyak. Nilimwel ti ibutos ko kasinsin. Uray sakmat kasinsin, nilemwel ti manok ko. Mayat no nilimwel ti mangabak. Mapagpiaran day di akalugaran tayo. Nasingpet pa'y, kan ada respeto na itipada na tao. Saan akas itidaduma dita apangas? Manang, agkongras kan kanyak. Oh, ada ka din result na ating ko? Awan pa'y. Ngam sigurado ak mutlaang asyak ti mangabak manang. Nilimwel laang ti kalaban mo niya. Oy, da kami lang manang. No panunutan tayo, kat mas sikatak nga miti dayja alimwen. O di nasayat no kasta ating ko. Ay, dakal ti posibilidad na sikat ti mga baka ating ko. Sigurado daytan manang. Tatang, anya nga iti iluto tayo. Ilutaw! Makan atatang. Pagsasangwan tayo makan. Ay nawaw, awan mo't amok nga okasyon ita anak ko. Sigurado siya kung ti mangabak nga iski chairman tatang. At da impos da resulta ya. Awan pa tatang. Yung kanya kumangay ti laban ni Limwel iti kas kanyak anapigsa ti karismana. Adom amok akalugaran tayo. Ken nasing putak pa tatang. Awan pa'y gayam ti resulta. Ngim nagsasaw ka dita. Kasla sigurado ang mga abak ka. Kasano langan numabak ka. Di pa'y nakababainain ka nagiti kalugaran tayo. Marikriknak nga rot asyak ti mangabak tatang. Ay, yak amukin ka Rex. Nagngato launa iti panagkitam iti bagen. Ay na, sapay la kumata mangabak ni Limuel kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Anya nga oras nga taarumar ti resulta. Madama kanu ti bilang da kuna ni Antinenet itay. Tanaga po ijay. Panagkunam kasinsin. Adda nga ta posibilidad ani Limuel ti mangabak nga iski chairman tayo? No para kanyak kat adumat ti supporters na akalugaran tayo. Makapadanag mat ngamin kasinsin. Madi no dayjay Rex pailaang ti mangabak. Nakunampay kasinsin. Saan abagay ni Rex ti agbalin nga opisyal takas jay kat nga rod ti ugali na. Anya nga iti maisuro na dayjay.
Kinapangas kan kinababaero. Addan samat ten resulta kasinsin Jackie. Addan aya. Kita man kit din o adda kasinsin. Kasla iso ngamin ti pagsasaritaan dagiti karuba itay kat. Aywan. Adda nga agpayson kasinsin. Kat, asino tinangabak kasinsin? Ni Limuel kasinsin. Yes! Makaangas akon itinalukay. Naabak matla ang dayjay alastog. Naku nampay kasinsin. Mangantakit di matan kasinsin. Adda trabahom ita? Adda kasinsin. Sige, manganta nga rudan. Naluto matan ti makan. Sumarununton amangan ni Apong no makarieng. Oh, kumusta nga ading ko? Nanghabak ka kadi? Negative. Anya? Dahil di Alimuel tinangabak mana. Ni, kasano na pasamak data? Amang ano ka malimot ti bilang da? Wano saan kat amang ano linuko da ka? Dahil tangarod mana. Imposible ang maabak nak dahil di Alimuel. Posible ang mapasamak data. Ha? Kasano ko matatang? Alaman? Saan mo't asikat na di Alimuel dito yung lugar tayo kahit? Uwin nga rin tatang. Amang ano linuko damot lang ti kabsat ko. No anya ti resulta, aklunin tayon. Saan na mabalin tatang? Ay, sayang ti gastos kan bambanog ti kabsat ko tatang. No apay adayjay pay laang mat Alimuel tinangabak. Ay, anya nga ti amuda di at tao no may papan iti panagserbi. Nasayat at tao ni Limuel. At da respeto na itipada na tao. Kit amuklatan aday tati makagapaw. No apay nga iso ti imbutos dagiti kalugaran tayaw. Dakkel ti panagtalag dagiti tattao ken kuana. Naabak mat ni Rex. Deserve na nana. Madimot lang no kas di aklasit tao ti agbalin nga opisyal. Makedi ah. Naimbaglaangan ata naabak. Tapno maksayan ti kinalastog kan kinababaero na nana. Na. Iso mo'y talumabas. Isong agpayso nana. Sa dino nga tati papanan na. Ay kita ke seryoso tilangana. Nasakit lakit di tinakom na. Sigurado adi na namnamaan na maabak. Ay, kunamlan asino nga may. Di na amaw nga aywanan ti reputasyon na. Kaya na ti agbalin nga opisyal. Ang kasjay mo ti ipakpakita na kadagiti tattao. Ay nawaw! Anya ti planom, Rex ading ko. Tani, naabak ka mat. Ay, jak ngarod amor niya taramidak mana. Jak amor ko sa amang rugiak manay. Kayat mo, ti ag-apply iti trabaho. Huwag mana. Ngamasan ko kaya taga-apply dito yung lugar tayo. Apay nga eh. Kanyang tulangan ti maibaga na iti tatawan niya. Ay, kat gagangay na dayta ah. Kasta talaga ti politika. Adda maabak, adamot mangabak. Pasol bumut lang. No apay akas jay tinapasabak. Ay natatang, mangrugi kay man ngaminan. Nagtal na ka mo dita. San asikat ti kasarsaritak Mildred. Ay nawaw! Ti kabsat mo ti kasarsarita. Masapol ang mapagbagaan. Iti kasta, kit amo na tararamidan na. Manunti tawon na ay na. Awan mo't nakas nga naramid ko tatang. Adda, Ha? ti kinapangas ken kinababairong tinangipaabakin ka. Si kabit laang tinang perde ti reputasyon mo. Pagadalam daytan, anak ko. Agrobata kong tatang. Ipatas ko man tigasat ko iya syudad. Agan-anad ka. Nagyaman ak tatang. Ti kanayon ko kay bilin king ka. Di mo ko maliplipatan. Huwag tatang. Amok dagitan. Agsingsing put ako. Tapnawan maibagat sa bali at tao. Di mo ibabain ti mismo abagi mijay, anak ko. Huwag tatang. Manipo dita. Aramidak ti bilin niyaw. Agsingsing put ako. Saan ako nga garamid iti madi ijay tatang. Nungay adda mamam mijay. Makuntinto ako niti may sa tatang. Agbalinak apagwadan iti padak ka tao. Ay nawaw! Iti amin agundaway, adalata kumarespeto tayo iti pada tayo a tao. Saan tayo nga agbalin analastog wano na palangguad. Ngamin,
Ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kaadwan kadagiti agbalbaligi, kat dagiti tattao anasaya at ti aramid kan nadalos ti reputasyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.